Gas kwa Amerika tse di okileng bana le seabe ba bantsi a rutlwepego ka utshidile Onkabetse. Temogelo ya tsela Botswana e nnile kgolo kwa ditshupong tsa JCK jaaka le ne le totomaditse molaetsa wa ditemane tsa tholego ha bua kwa ditshupong tse Tautona Boko o ne a tsibosa bao ba direlang mo mehameng ya ditemane go ralala lehatshe go itsolopanya le go bopagana go busetsa serodumo sa temane sa tholego. We must now ask ourselves a jarring question. How have we lost our way? How are we even competing with something made in a factory? Lab-grown diamonds are not in the same category. They are not in the same universe. Burned at 2,000 degrees in coal-fired factories, often in exploitative conditions with zero transparency, and sold with inflated margins to a misinformed public. That is not innovation, it is imitation, a numbing of the authentic sensibilities embedded in the natural diamond. Tautona a gakolotse ka boleng jwa temane ya tholego le seabe sa yone mo matshelong a batho ga mmogo le tswelelopele ya lehatshe a kaya ga boleng jwa se bo ka se bonwe mo temaneng ya maitirelo. Botswana is proud to power the world's supply of natural, ethical, and transparent diamonds. Diamonds that uplift entire communities, that educate girls, that fund hospitals, that build peace, that carry real stories. We are not here to chase trends. We are here to remind the world diamonds are not disposable. They are foundational. If we do not tell the truth about diamonds, who will? If we do not stand together now, when will we? Botswana is ready to lead. The time to act is now. Let us rise together and reclaim the soul of this industry for our people, for our values, for real love. We have focused largely on ensuring that we provide the real leadership that is needed in the diamond industry, and we quickly did that first by the signing of our agreement with De Beers earlier in the year, and in constituting a team that ensures we have the right level of marketing, consumer education, differentiation, defense, but most importantly, highlighting the Botswana story as a case study of what happens when diamonds do good in Botswana, in the world, and broadly. A re lentswa marenyane a ka di dira tsotlhe a ka se kgone go phala se leng sa tholego. Diamonds symbolize what is real. They symbolize what is eternal. They symbolize love. And love, real love, cannot be grown in a lab. Lehatshe la Botswana le itshegeditse ka molaetsa a go bopagana go busetsa le go sireletsa serodumo sa ditemane tsa tholego. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Las Vegas, United States of America. Re sala kwa Amerika lefatshe la Botswana le ikaelela go nna boremelelo jwa ditemane le didirisiwa tsa tsone tsa manobonobo le botlhami jwa ditirelo tse dišwa ke ka mo Tautona Boko a tlhalositseng fa lefatshe leno le buitse dikgoro tsa go dira kgwebo le babeeletsi ba popota kwa bothukong jwa ditshupo tsa JCK. Tautona Boko o ne a gwetlha babeeletsi go tla Botswana go akola ditsamaiso tse di nogaditsweng tsa go dira kgwebo. O ne a bua kwa phuthegong e neng e rulagantswe ke khansele ya National Diamond Council e rotloetsang le go sireletsa boleng jwa ditemane tsa tlholego. Utshidile Onkabetse wa ipoeletsa. Ditshupo tsa JCK di ngokile batho ba heta 30,000 go rala mahatshe le mehama le madirelo a ditemane mme go na le kgonagalo e ntsi ya gore gareng ga bone ke bagwebi ba ba ka nnang le kgathego le tshiamelo ya go ka beeletsa mo Botswana ke ka moo lehatshe le ipapatsang go boelela thomamo go ka ngoka babeeletsi. The future we envision goes far beyond mining. We are repositioning Botswana as a hub of ethical luxury and innovation, and we are making sure our policy environment matches our ambition. That is why we are dedicated to modernizing our investment framework and removing unnecessary bureaucracy
Botswana already has Africa's highest credit rating, BBB plus, long term, and A-2 short term by Standard & Poor's. However, we know that rating alone is not enough. We are acting with urgency to make Botswana an easier, faster, and more transparent place to do business. For the investors and entrepreneurs here at JCK, please know this: Botswana is open for investment and ready to partner. Diteemane di seabe segolo mo go atoloseng le go kabakanyeng dithoto go tswa mehameng e mengwe e ka lereng dithabollo melatshe le nakantse le go taka methale ya go ka rotloetsa se. Beneficiation has already begun. In fact, it is in progress. There are many, or a few, in this room who already have established themselves in Botswana, who participate actively in cutting and polishing. We invite more of you to come so that we can, at some point in the future, make Botswana a diamond capital in the real sense of the word. And we will do that with all of you operating in country, growing with us, and ensuring that these stones continue to manifest love to all of humanity. Lehatshe le butse dikgoro go dira kgwebo le mahatshehatse le laletsa bana le seabe go sa inakanyegela le go gweba ka diteemane mme go tsaya karolo mo ditsong le mo mothaleng wa polelo ya diteemane tsa tholego tsa lehatshe leno le tswelelopele ya tsone mo isagong. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Las Vegas, United States of America. Harabola mono ga ikokelo ya Nyangagwe kwa Francistown ile banyoe ke dikgwetlo di le mmalwa tse di akaretsang tlhaelo ya didirisiwa tse di onetseng le tlhaelo ya babereki. Tona botsogo Dr. Stephen Modise ona etela kokelo eo ka la botlhano kwa neng a tlhalosa fa go baakangwa kgotsa go rekwa ga didirisiwa tse di botlhokwa go tshwanetse ga potlakelwa pele ga go ka nna le mogopolo wa ga kokele engwe kwa Francistown. Makgweng wa pega. Badiri kwa sepateleng sa Nyangagwe se sa amogelang balwetse go simologa kwa dibete go wela kwa kgaolong ya Okavango ba tlhalositse fa bana le dikgwetho tse dintsi tse di akaretsang thaelo ya malao a balwetse le didirisiwa tse dingwe ka go farologana. Ba ne ba tlhalosa fa bana le palo e kwa tlase ya baoki le dingaka mo sepateleng. Ba re seo se ba baka fa mosing ka jaana tiro e sa nne bonolo. Challenge ke yona staffing. We are struggling. Seriously struggling. We don't really meet. Re na le thaelo ya baoki le dingaka ka jalo seo se re thatahaletsa tiro. This is nurse shortage. Nurses and doctors shortage. Right now, a lot of facilities in the periphery Bosupa transport, so they are not able to bring her home. Because balwetse ba kokwana ba le mmalwa. So beds they cannot be released for because they occupy Numbers of radiographers. Dipalo tsa dingaka tsa radiographers di kwata se fela thata le di dirisiwa di onetse. That we have which we should provide. Tona o ne a tlhalosa fa dikgwetho tse di tshwanetse tsa potakelwa bogolo jang tsa di dirisiwa jaaka puso e beile kwa sethoeng thabologo ya mohama wa botsogo. Remember, one of the key priorities of the new administration is to strengthen our healthcare systems, right? Optimize all the hospitals and bring them on. Mangwe maitamo a rona a konokono ke go tokafatsa mohama wa botsogo wa ditirelo tsa maranyane. Dikgang tse dingwe tota ke tse di ka rarabololwang mo nakong e sa fediseng pelo bogolo jang tsa di dirisiwa. Seo se ka thusa bodiredi fela thata. Really issues that if we dealt with, then the hospitals can be optimized, we can reduce the need for referrals, and people can get better service. Go ne ga tlhaloswa fa lenaneo le lešwa la puso la National Health Insurance le leta simolodisiwa mo bogaufing le ta thusa thata go tokafatsa ditirelo tsa botsogo.
Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. Barutabana ba re dikgwetlho di tshwana dikago tse di makgasa dituelo tsa bone le tlhaelo ya didirisiwa di ba kgoreletsa go ntsha maduo mo tirong ya bone ba buile se ka nako e fa mothusatona wa tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa moding re Justin Hunyepa a na ile go lekola barutabana le bodiredi jwa sekolo se segolwane sa Lotsane Senior kwa Phalape re utlwepego ka go itsone sakeng leeto le le ga mothusatona Hunyepa mo sekolong sa Lotsane ke lengwe le le mosegileng fa le tlisitse solofelo mo sekolong se go tokafatsa gore nne boramelelo jwa thuto ya boleng se ke ka go bo go tswa golo thuto e ntse le yone ya gangisa go elolameng ya baithuti go betla bokamoso jwa bone mme dikgwetlho tse di apereng mo gamao segolo mo barutabaneng ke tsone tse gangwe le gape di kgoreletsang go ntsha maduo mo tirong. This infrastructure to some extent is not only dilapidated, it's very old. Dikago tsa di makgasa he dingwe tsa tsone di dikgologolo go ka bo go nne le paakanyo ya tsone mo dingwageng tse di fetileng jaaka e ne le tlelo mme ga re a bona seo se diragala. No, in the past that there used to be cyclic maintenance, which of late is not heard of. Dilebo tsa rona ke di classroom hela ga gona le ha ile se gompieno re tshwere enrollment ya bana ba yang go kwala di practical for these 3 sciences ba ka heta 300 plus or even more go ra ha re a buira di practical thing a ke tsira go tsamala tsa mabedi kana mara mme kana time table yone ka boyone ya go tere ha letsatsi le lengwe he. The issue that was mentioned regarding sports, not just physical sports, there are also academic excellence. Re batla go busediwa metshameko mo sekolong ka jaana e ne re thusa go lapolosa ditlhaloganyo tsa rona mme ka ntlha ya mothalo o mošwa wa thuto go dingalo go fitlhelela seo of the students themselves is affected. Mothusatona o ne a tsibogela dilelo tsa barutabana ka gore mo nakong ya gompieno puso e itlamile go baakanya dikago tsa dikolo le go tokafatsa mabaka a pero kwa barutabana. Issue ya multitasking as well. I'm very much aware. Can I go to management? And I preempted and talked to her. We know all the teachers who are still sitting at C scale. And I know what you are talking about. You know, we have to come up with a solution. This is a serious challenge. It also impacts on your pension when you retire. Barutabana ba re ba solofela fa puso e tla se tse sebaka go tsibogela dikgwetlho le dilelo tsa bone go itsone sakeng Botswana Television Phalape. o tsosantse di dirang tsa Botswana Television re gatela pele mothusatona wa botsogo e bile le mo parlamente wa Natagweta re Lorenzo Kiditse o rotloeditse ba ba tshelang ka bolwetse ja hemophilia le malwetse a mangwe go tswelela ka go tia moko le go kopa ke monokeng a tlatsa ka gore puso e dira gotlhe mo e ka go kgonang go tlhomamisa gore mahama a botsogo wa tokafala a re seo se ka thusa go fa balwetse ba o ditirelo tse di hapegileng o bile se kwa letsatsing la segopotso sa bolwetse jo kwa Francistown a rutlepego ka Terry Makgoeng. Bolwetse jwa ngope kgotsa hemophilia bota ka dikai tse di akaretsang go tshologa ga madi mo go feteletseng mme ga bo a tlwaelesega ka jalo bontsi jwa batho ga bana kitso e etetseng ka jone ke ka mo badiri ba botsogo mo Francistown ba neng ba bona go le maleba go tshwara segopotso sa letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jo e re lentswa lefatshe ka bophara le lemoga letsatsi le ka moranang a le 17 ngwaga le ngwaga tiro e mono Francistown e ne ya thusa go fa ba bana leng kitso sebaka sa go abelana dithuto ka bolwetse jo ba bangwe Thompson ba ka go nela support but gongwe ba sa go nela yo support e e tlhokang to the fullest batho ba ka go fa kemonokeng mme ga gongwe go sa lekane mme kwa bofelong ja letsatsi wena o le motho ke wena o ka ikitang sehuba gore o ta kgona botshelo go na le mafelo mangwe mo lefatsheng leno a senang dikokelwana mme ngwe tse re ta di dirang go thusa mabapi le se ke go simolodisa lenaneo la NHI to still be to get on with life to do the best that we can do, like you guys are doing. Then other parts of the country, where you have afflictions, have not had the most distribution
of resources. One of the ways saying what we are going to correct this is through our introduction a national health insurance scheme. It will then allow access for all. Boletse joja ngope no re alo khosi kana hemophilia bo tswa khakala ga bo bosha mo garona jaaka boile bo tsengwa mo malwetseng a mangwa go teng ga bone kgapetsa kgape mme jaaka khosi yana bua bo wela mo malwetseng a mamadi mo eleng gore go itsheka ga madi kana go ikgoloka ga one kana go dira tsone dikgwete tse di diragalang ga o sena go segwa ke sengwe go se ka ga diragala ka go tshwanetse go diragala ka teng se se ra gore madi a gago ga a kgone go ikemisa ha ile gore either o utile bothoko o segilwe ke sengwe o thudile sengwe jalo go bogora gore mmele wa gago ga o kgone go itirela seo. Ba ba tshelang ka bolwetse jo go bolelwang bo tsamaya ka losika ba ne ba bua maitemogelo a bone ba tlhalosa fa go le bokete gore ba ka bereka ka jana bolwetse jo bo ba kwafatsa fela thata. Nkabe ke sanna yana hane ditharabollo di tsile ka nako e siameng jaaka gompieno. Nkabe ke sala thekelo ke lo tolaka le nna. Le sego tota ka gore bolwetse bo a ba go tshwara mo go nna sengwe le sengwe se ntse se siame ke tshwere ka bolwetse bo ke le 4 years bo lemogiwa mo go nna ka gore malome a na le bone. Go ya ka ba kokelwana ya beila go supagetse fa gona le balwetse ba bolwetse jo ba le 260 go simolola ka ngwaga wa 2007 go fitha mo nakong eno palo e fang sesupo sa gore e le ruri dipalo tsa bolwetse jo di kwa tlase le fa go ntse jalo setšhaba se rotloeditswe go abelana dikitso le ba bangwe ka seo se ka dira gore ba ba tshelang ka jone ba itshupe ba bo ba ka fiwa kemonokeng e ba e tlhokang. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. Khuduthamaga ya banana ya ba party ya kganetso ya Botswana Congress ba tla tshwara ditlhopho go tlhopha boeteledipele jo bosha jwa lekalana la banana la party eo. Ditlhopho tseo di tla tshwara ka kgwedi ya Seetebosigo le 20 kwa Serowe. Mothusa moeteledipele wa khuduthamaga ya banana Re June o tlhalositse fa go le botlhokwa go tshwara phuthego gore party ya atlege mo maitlamong a yone mo setšhabeng. Mpho ke leboge wa pega. Khuduthamaga ya banana ya Botswana Congress e eteletswe pele ke Re June o solofeditse go etelela ka bokgabana le tekatekanyo mo ebileng a nang a tlhalosa gore dikgotlang tse di ka nnang teng mo sepolotiking ga di a tshwanela go kgoba ope marapo mme e tshwanetse ya nna thuto ya go dira dilo botoka le go aga party go thama mebereko le go tokafatsa matshelo a Batswana. Gore re tshwanetse re ne itlile gore ga re kgathalegela ka maloko hela gore ba e ditlhopho re tshwanetse re kgathale ka matshelo a bone a selegae gore ba tshela jang gore the social ills tse e leng gore di ba affectile re ka di rarabolola ka tsela e ntseng jang. We are that kind of leadership who is going to be voted in June 20 in Serowe. Bo ntlopheng ka go farologana ba ne ba tlhalosa ba batla go etla maloko go bereka ka natla go tshegetsa serodumo sa party ya bone. Botswana Congress Party ha re bua jana, it is on an ongoing constitutional review. E le sengwe se leng gore ra kgola boeteledipele ja Botswana Congress Party thata ka kganyeo ka gore dilo tse di tshwanang bo molao motheo ga gore di siwe ke nako ga re di tsamaelane le dinako ebile di supe isago ya re gore ba ta go gela teng. This government in waiting ke ya rona ha re ka tswelela ra tshwaragana ebile ra roma credible leadership leadership with an ideology gore ba batla gore ba ise mokgatho wa rona kae. Ha re le bua ka metseselegae ke akanya go kgaolong ya rona go na le metse tshwana le ya mo ba mesekwa bo matsitame banana bao ba tlhokana le gore rona ba nne le kemedi e leng gore e tla ba thusa kana e tla ba eita go jaaka go bata bone bo mebereko jaaka gone go dira tsotlhe tse ba ka di tshetsang ka tsone kana go supa bokgoni jwa bone mo go tsa sepolotiki. Khuduthamaga ya banana ya party ya Botswana Congress
re tlhalositse fa e tla dira tsotlhe tse di maleba go netefatsa fa boeteledipele jwa bone bo dira sentle go kgotsofatsa batswana bogolo jang ka go thama mebereko le go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Mpho ke leboga Botswana Television Gaborone. a re lebetsa mafatshe a sele re a Amerika. Mohumi wa dinaledi Elon Musk le tautona wa Amerika Donald Trump ba sa tswa go eleletsana masego morago ga go gotlhagotlhana ka mafoko mo go tlogetseng mafatshe a gamarigile. Musk o ne a kwala mo maranyaneng a gagwe a X a eleletsa tautona Trump masego ka Labotlhano, kgato e kaiwang fa e supa fa jaanong ntwa e bepile. Le fa go ntse jalo ga go ise go tlhatswege sentle gore a e le ruri kubetsano eo e ile bokhutlo morago ga gore ba kgobotlane ka mafoko letsatsi lotlhe ka Labone. Le fa go ntse jalo tautona Trump o boleletse babegadikgang fa a se mo lenaneong la go bua le Musk yo o tsweletseng ka go supa fa eletsa gore go tlhangwe party e ntšha ya sepolotiki. Musk o ne a kaya fa tautona Trump a itsa gore dipatlisiso ka kgang ya mohumi yo neng a mangwa le go dirisa bana botlhaswa mo go sa tlhakane dikobo ebile e le tsala ya ga Trump e bong Jeffrey Epstein di phatlaladiwe. Tautona Trump ene o ne a itoma sekgono fa a tsile go emisa tirisano ya puso le dikhamphane tsa SpaceX le Starlink mo go bakileng gore khamphane ya ga Musk ya Tesla e latlhegelwe ke madi a $150 billion fa ene ka sebele a latlhegetswe ke $20 billion. Musk o santsa tatametse mo goreng fa ene se ka ene Trump o ka bona e se tautona. Jaanong a re tsene mo go tsa metshameko Ntebogang Sebetlela o eme sentle. tla ke go leboge wena go lebile sa moka mo tsona e tshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Mookamedi wa setlhopha sa karate sa Thabe Phatswa Sensei ka ene Kago a re gore be ba kgonne go fetoga bomampudi ba kgaisano ya Zone 6 kgotsa UFACT Region South Championships ke ka go bo bane ba bereka ka thata ga mmogo le go ithulaganya sentle. Sensei Kago o ka ile se fa na bua kwa moletlong wa go akgola setlhopha seo sa Thabe Phatswa morago ga go dira bontle jaaka bane ba emetse lefatshe leno ko kgaisanong eo e neng e tshwaretswe ko Durban, Afrika Borwa kgwedi e fetileng. A re utlwe Kagiso Molelekwa. Sensei Kago a re le fa setlhopha sa bone tswa ka ditamelo ba dirile go le gontsi go netefatsa fa setlhopha se tokolotsa kgaisano o sente segolobogolo ka bana ba emetse lefatshe leno. Go prepare this Zone 6 kana kere the national champions because gore bana ba go Zone 6 ba simolotse ka the national champions tse le gore ne ba compete ba lwela tsone di slot ya le mo national team. So ne le a very hectic job ene re dira re le bo Sensei mme tiro ya me ne a nna motho because re ne ra nna le Sensei yo mosha go taka kwana o bitswa Senti Khosikoma ke motho e leng gore ene o specializer mo kateng. So that's why le bone bana ba rona o bona gore bontsi ba di goals tse ba tswang go di tsakwa ne tse leng gore ke tsone ya lo tsa kata. O tsweletsa tlhalosa gore ba tsile go tswelela ba bereka ka thata go netefatsa fa setlhopha sa bone se ithokotsa ka masheta ba le dikgetsong tse ditang tsa mafatshe-fatshe. Ka gore ne le lantha ba dira yone team kata eo re sologela gore re ba pushe all the way to the next level e leng gore ke yone ya UFAC e leng gore e tabele ya le ka ko Nigeria gongwe ke ka July. Ha le gore ba ta wina gongwe maybe re ta ba isa to the next level, the Commonwealth or the World Championships. Karate ya ka ntse apa e go ruta discipline target e go ruta patience and all this into the ka go tsanja go isa go whatever level that you want to go to. Without discipline, without patience, you won't achieve. Ka utala ke so ya no le lona go botsading ka kopa encourage them. When I say them, I mean bana ba rona ba di country tsa rona bone bo Sensei the managing team le ka ba supporta ka seno se ka tswang ka tsone la ba encourage right and so se ke se kopa mo go lona mo tsatsing ya gompieno. To me it means a lot because go raya go le gontsi mo go nna ka gore e ne la ntha ke phadisana kwa ntle ga lefatshe mme ke mototo ka tshameko ya me ka ko mahatseng go South
setlhopha sa tabephatshwa se ikgapetse ditsela di fela bobedi e le bontlhabongwe jwa di 42 jaaka lefatshe leno le ne le gapa ditsela tsa gauta le 12 selefera le 12 le di-bronze di le 12. seo se ba dira gore ba fetse mo meng a bobedi ka kakaretso fa morago ga beng ga Aforika Borwa. Setlhopha sa monoga sa kata sa basetsana ba dingwaga tse di 14 go ema ka le 17 se le seagile ka Lotara Mothala, Jodi Diau le Jennifer Gaebolae mme sone se ikgapela gauta mo karolong eo. Kagiso Morele kwa BTV Sport. Tshameko entle le dinno di le pedi ka losika di halem di tlhomamisitse fa setlhopha sa bomme sa Nico United se fetsa mo maemong a boraro se sena go fapha sa Makgap City ka dinno di le 3-0 mo kgaisanong ya DTC Botswana Women's Football Championship e neng e tshamekwa tsokologong eno mono Gaborone. Setlhopha sa Nico se gapile 100,000 pula. Poshia Holopemlilo ka pego. Nico ba sale ba supa maikelelo a go fenya motshameko phala ya ntlha ya motshameko e sena go lela. Nolofatso Mamela a tlhoma basetsana bao ba phikwe ko pele morago ga motsamao o montle a dira jalo e le nngwe Nico United le fela la Makgap City. Baby Zombies jaaka setlhopha se itsege ba tswelela ka go supa tshameko e ntle go fitla motshameko ya go ikhutsa ba eteletse pele ka e le nngwe go lefela. E re lentswa Makgap City ba ne ba boela mo karolong ya bobedi ba tokafaditse tshameko maikaelelo a bone a ne a retela jaaka motshwara dinno wa Nico Tshedimoso o gotseng a ne a sireletsa ya re karolo ya bobedi e tsamaile metsotso e le supa losika di hale a nosa ya bobedi go oketsa ketapele ya Nico. Basetsana bao ba tswelela ka go thorontsha le morago la Makgap City mme ya re ka motsotso wa bo 52 di hale a ipoa seboaboane a nosa ya gagwe ya bobedi go dira gore motshameko o fele ka di le 3 Nico le fela la Makgap City. It was okay. We managed to plan very well because yesterday our plan was not fine. Ke ne ka ba lebelela fa ba tshameka le o rapa mme ka bona gore ba tshameka jang re kgonne go ipaakanya sentle mme ra fenya. They are because they are good at the back, so we need to go wide. We needed to go wide so that we can get cross balls. Yeah, no, we planned very well. We planned. We wanted to absorb pressure. First of all, because these teams didn't attack abone fast. Re ne re ipaakantse sentle mme ga go a re berekela setlhopha se re neng re tshameka le sone se ne se le lobelo go ya kwa pele mme ke itumeletse ka fa re tshamekileng ka teng ke tshameka ka batshameki ba ba botlana ka dingwaga. Yeah, but I'm impressed by these are small girls. It's just a young team. I'm impressed by the overall performance since yesterday. Nico ba tsene mo motshamekong o ba sena go garasanywa ke Gaborone United ka dinno di le 14 go lefela fa Makgap City bone ba ne ba latlhegetswe ka nno tse pedi go ile nngwe kgatlhanong le go rapa United. Mofenyi wa kgaisano e magareng ga Gaborone United le go rapa o tla ikgapela 250,000 pula fa ba ba tlhatlhamang ba tla gapa 150,000 pula. Ba ba fetsa mo maemong a boraro ba tla ikgapela 100,000 pula mme ba ba fetsa mo maemong a bone ba tla ikgapela 50,000 pula. Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tselentseng jalo di gantsa rona tsa metshameko tsana kwa Bosupa menna lo ena tla ba re kopana gape kgante jana fela ke bisetsa ka go kgaitsedi yake go lebile sa moka gore ga kolla seneng di go ga kwa pele. Mahama wa ditemane ba mafatshe o kopia go sireletsa seriti le boleng jwa ditemane tsa tlholego. Kokelo ya Nyangagwe ile banyuki dikgwetlho di le mmalwa di akaretsa go tlhaela ga didirisiwa. Fa go tsa metshameko setlhopha sa bomme sa Gaborone United se gara swanya sa Nico United go ipankanyetsa maemo kwa makgaolakgang. Wa tshotsana kwa Bosupa ne re go tshwaretse di le kalo ra tswelela dipuisanyo o se ka ba suta. As the Botswana Stock Exchange, years ago, I think the capital